Bekuyinjabulo yodwa endzaweni yaKanyamazane kanye nasePinar ngaloSihlanu kwatise kutsi bashayeli bematekisi bebadla umhlanganiso. Takhamuti takuleti ndzawo titibonele ngekwato lelinye lisayidi lalamadvodza lashayela ematekisi. Lamadvodza atsetse sikhatsi sawo atiphophotsa ebusweni aphindze-ke acinisekisa kutsi abukeka njengabomake njengendlela yekutsi babungate kubaluleka kwabomake. Kufuna sikhombe labanye bantu noma bobabe kokuthi bomake kulinzele kokuthi sibaphathe kahle sibatotose nangabe ikhona inkinga ekhaya mhlawumbe uma sihlala soyi2 kubona ngathi asivisisani kufuneka ukuthi sibite umndeni usihlalele sephansi usicocise usikhulumise nangabe uyahluleka umndeni sesingangenela kuma social worker and then sikhona ukubona ukuthi inkinga singayilungisa kanjani. Injabulo ayikapheleli etitaladini nje kuphela. Kodwa-ke lamadvodza ahambele etikolo letimbili lapho anikele khona ngetinsita kubantwana besikolo letibitwa ngema-sanitary packs lalinganiselwa ku-600. Usually sinokuthi masiyenda just besenda ukuthi sibanike ama-pads amarenkini, so this time around sathi no asende kuchintsha sikhombise kukhula, the more into ikhula is a third annual, so sasingcono namhla siyende ngale indlela sikhona siyodonate ama-pads etikolweni. Bothishela kanye nebafundzi bajabule tika umhlolo. Some of the learners, they lack money to buy those pads, and some of them, they don't want to talk to us. They are afraid of us. But if they come, they want pads, we've got them, we buy for them, we'll put it in our bags, then we give them if they come. Labashayeli batsembise kutsi batawuphinza lokufana naloku eminyakeni lotako. Kanti-ke banelithemba lekuthi batawucokelela imali